شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوە لە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە هێشتا بەردەوامە یان وەکەوەی کە سوپای عەرەبی سووری ئەڵێت جۆرێک لە کۆنتڕۆڵکردن هەیە بۆ شێخ مەقسوود؟ بله دم باش هم نهال نافندا حلب نافدار میدان سالک و ناف میدان سالک تا ناس کردن که اون دبینن در دور ما روشه که آسایی بردوام دکه دو شرک بردوام کردی حتی برابرینشی بردوام کرد و کلیجی جارجران هنگا دنگی توپانتی دنگی چکانتی دنگی گلیانتی لگوری ارتش سوری تاخا شیخ مقصود تمامی هاتیه کنترل کردن رهبری خاصر و یکی قبول نکرد دیگه کو تاخا تبع کنترل کردن لگوری چافدرین مجی بکنن کو دوی کلید تاخا تبع کنترل کردن شبر کو دو ایوار ساعت نزدیک دو شبه نزدیک شیخ مقصود بون لکلک شیخ مقصود بون وقتی که اپراسیون گوتن دست بگیری عملوی داره بون هر وقت گوتن اپراسیون که بجاییه به آوایی که کنترلی روادچه لی دبیجن هاتیه کنترل کردن اگر هاتی بیا کنترل کردن هینا دنگه چکا نداد نوا باجر لیبو تفگره لشکری بردوام دکه لنوا اشرفی کنترل هاتیه پیکانین ارتش سوریه نوا تاخیه جیهن گلگی زیده ین خالق کنترل هاتره چک پوینت هاتره دانین لنوا تاخیه لگرین بردوام دکه لنوا شیخ مقصود هر دو آلی داخوینین جدا ددن لگوری کو امجی دبیرین نوا باجر هینا لودری پیفچون و شر لنوا تاخا شیخ مقصود بردوام دکه هلبت به وی اگیر را به وان ایریجان را کارسته که زیده یا مرویجی چه بویه حتی نه لگوری آمار کو حتی دو هاتبون پارده کردن در دور 140,000 کس جهر دو تاخان در کتیه هجمارا کسی کو جیانا خواهج دستانا جهر دو آلیان در دور 30 کسیه و زده ترج 100 کس جی پریندار بونه لی اگر تاخا شیخ مقصود هاتبه کنترول کرن چقدر کس توی در کتره چقدر کس مایل نواتاخی او یک هینا دیار مینه ئێستا ڕاوێن ئەوەی کە لە پشتی تۆ هەیە دوکانەکانێمە ئەیبینین داخراوە هۆکارەکە چییە؟ دۆخەکە ناسەقامگیرە لە حەلەب بەگشتی؟ بێگومان دۆخژی سەقامگیر نینە بەس ئیرۆ ڕۆژە بەتلانەیە ڕۆژە ئۆفە ji ber wê jî gelek dikan girtine ev dikanê ku navon dibînin êsta girtîne dohî vekirî bûn do vekirî bûn ji ber ku îro roja of e dikan gelekî girtîne nava bajêr jî liv û tevgera xelkê li gor do kêmtir e lê herçi ve jî li nava bajêr veke hûn dibînin trafîk mavayekî asayî berdewam dike xelk nava bajêr çûnatira xwe berdewam dike demek ku şer heye jî li nava her du taxan dema şer heye jî xelk li kuçe û kolanan berdewam dikin li nava bajêr helbet rewşeke awarte heye ji ber ku hemû cadde û kuçeyên re dem bi dem konvoyên leşkerî derbas dibin ew seyreyên ku leşker lê bargirin û teqemenî wan pêran e li nava bajêr helbet digerin rewşeke asayî bigiştî nîne nava bajêr pêkan nîne ji ber ku li hêleke bajêr şer berdewam dike lê li hêlekê jî jiyan berdewam dike weke hûn dibînin di demende ew kabrin destê wî de nan hene xwarin e li nava bajêr bavayekî danûstandina xelkê jî berdewam dike lê heta serê sibehê jî ez bêjim heta serê şefekê jî dengê topan dengê guleyan dengê şerekî dijwar dihat hîna jî car caran dengê topa û dengê guleyan têp lê taxê hîna destûr nîne نازانم چەندێک نزیکی لە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەوە تۆ بەڵام لە ماوەی ئەم نیو کاژێری ڕابردووە کە سوپای عەرەبی سووریە و ڕاگەندراوەی هەبووە گوێت لە دەنگی تەقە و تۆپ و ئەوانە بووە؟ بالضبط هنا جي او دنگه هيا هنا جي جارجران او دنگاتي حتى بريا نيف ساعتي دنگ زيادتر بو بس نهاجي دنگ جارجرانتي دنگ توپاجي تي دنگ گولين چكن فردي جيتي شيخ مقصود لفي مليه اگر بسياره بچي در دورا 10 دقيقه بسياره لفي دكاري بيجي نوا تاخا شيخ مقصود جي فيداترجي اشرف بچكي دن نزيكترا لي اشرفيه دست بگيري شنواتن هاتيا قدا خكرن جبر ويكيجي خلق مدنيش هلبت مكاره هره بي کنوی لشکری بیم لشکران کس میکاره نزدیک هر دو تا خواهی بوده دەست خۆش ڕاوێن حتمما شتینوێ بوو دەگەڕێنەوە بەلای تۆ زۆر سپاس